Što se tiče kamera na Galaxy S6 Edge, tehnički one su iste kao i na S6, ali evo, snimali smo poseban video jer S6 Edge je stvarno lijep, pa da ga još malo gledate u ovim odvojenim scenama koje smo snimili. Znači, ok, prednja kamera ima 5 megapiksela, stražnja ima 16 megapiksela sa snažnom LED bljeskalicom. Nema bočne fizičke tipke za kameru, ali aplikacija fotoaparata se uključuje za 0,6 sekundi. To je onak među najbržima na mobitelima i prvo ukidanje trenutno. Klikneš, to je to. Ali ne samo da je ukinuo jednu, ne, on je ukinuo 3 fotografije odjednom, HDR. Dakle, ima automatski HDR, odmah ukida 3 fotke. Sučelje je po meni skroz jednostavno posloženo, ima hrpa opcija, evo taj auto HDR panorama, snima video u 4K, dual shot, direktna tipka za prebacivanje, prednja stražnja kamera, ima sve što mobitel može imati što se tiče aplikacije fotoaparata. Uz pomoć snažne tehničke osnovice i dobre ugrađene optike, dakle ovaj f1.9 otvor blende, i prednja kamera ima 22 mm u 35 mm formatu, stražnja ima 28 mm u 35 mm formatu, raspon leće, objektiva, znači dosta širok kut, prednja ima znači širi kut još i kamere postižu odlične rezultate. Radi se o mobitelu, ne o fotoaparatu. Ok, sa stražnjom 16 megapikselnog fotoaparata ćete po danu dobiti stvarno vrhunske fotografije, oštre, bez šuma na detaljima, sa realno prikazanim bojama, na 100% kropu sve izgleda čisto. Ovo je ono kao na malo boljim kompaktnim fotoaparatima. U uvjetima slabijeg svjetla kamera sa f1.9 otvorom jako dobro upija svjetlo, bolje nego što vidite vlastitim očima. Slika na ekranu s kamere je u mraku bolja nego što ju vidim vlastitim očima, kamera vidi bolje u mraku nego ja i prebaciti se na prednju kameru da vidim hoće biti isto, ja ne kužim kako, ali evo, prednja kamera me vidi u mraku bez neke bljeskalice, koristi samo osvjetljenje zaslon, to je taj f1.9 otvor blende. Kvaliteta u uvjetima slabijeg svjetla sa stražnje kamere je onak jako dobra, bolje nego što vidite vlastitim očima. Bez bljeskalice su fotke jako dobre, šum nije previše primjetan, ali sa bljeskalicom već ima malo više šuma. Ukupno fotografije po gradu, po noći su stvarno upotrebljive. Zanimljiv primjer koji smo napravili posebno za ovaj test je gdje smo stavili Ivana tu u haustoru, znači možete vidjeti da je on zapravo u sjeni, a iza njega je jak izvor svjetla, iza njega je sunce, lice mu je ipak osvjetljeno, iako od iza dolazi snažan izvor svjetlosti. Ovdje bi lice osvjetlili samo onak bolji, napredniji, kompaktni fotoaparati od 3,5, 4, 5 tisuća kuna, recimo Sony RX jedinica, dvojka, trojka, ili DSLR, svi drugi, Ivan bi bio ovdje mračan i na svim drugim mobitelima nećete dobit ćete podeksponirano lice. Video snimanje je dostupno u 4K rezoluciji ili u nižoj HD 720p rezoluciji pri 120 sličica u sekundi, što znači odličan i atraktivan slow motion video. Slika na videu je dobro stabilizirana kao i na LG G Flex 2 koji ima onak među najboljima stabilizaciju. Boje su realno pogođene, ima artefakata na videu, malo se muči nekad kamera, ali svejedno ovo je jako dobro za obiteljski video i putovanja. Po noći video možda ima malo mutne detalje, ali opet upotrebljiv je i dobar. Što se tiče prednje kamere za selfije, znači također ima f1.9 otvor blende, 22 mm u 35 mm formatu, širok kut snimanja, hrpa ljudi će vam stati u kadar, lica će im biti oštra, stvarno prednja kamera je jako dobra za selfije, fotkanje društva. Po noći, to jest uvjetima s manje svjetla, već fotografije su malo lošije, ali upotrebljive su, lica znaju izgledati koja su nacrtana. To je nekakve obrade na fotoaparatu, ne znam zašto, možda se ovo kasnije ispravi u softveru, jer tehnički po specifikacijama optike kamera bi trebala stvarno biti još bolja od ovoga u mraku. Evo, na kraju općenito kamere na S6 Edge su među najboljima što će naći na mobitelu, usporedive se sa skupljim kompaktnim fotoaparatima, video je dobro stabiliziran, među najboljima što ćete naći, znači za putovanja, fotkanje obitelji, fotkanje sporta, ako imate kućnog ljubimca koji vam trči, skače oko vas, 0,6 sekundi će vam treba da upogonite kameru i onak trenutno ćete ukinuti 3 fotografije HDR, tako da mislim da ćete uhvatiti svog pesa u skoku ili zeca ili ne znam šta imate. Evo, hvala na gledanju ekipa, to je to. Ako kupite S6 Edge, javite nam dolje u komentarima jel se slažete, su vam fotke stvarno dobre ili se s nečim ne slažete. Evo, to je to. Hvala na gledanju.